Peding kuai seneru kibon ha pe ste tama sene kem jubam ran kuai ki shutong tang ban pen itana te pelong tang ila po yang nia am te be gene jika peni pias ngau tharai kejing jor pelar kelar sini pet pelok saya sen pada ni video dan sang ni sepo cinggi beach Bentang in let's teach Pulau Ubin mah, kata Pulau Ubin. Ngi haben chong daga ferry biang nangnya. Bentang in apa yang ni apa cengki beach gitu mah, duriau situ mah. Situ i, right. Spet lah. Spet mau di video ni pi. Ferry berit dan kita backdin backdian mencari mana perlu mentangi apa yang dia buat ini kita Pulau Ubin Island tak mapi ini kita ferry mah ni de ferry we are line tak we kadang syuan tak jongi kita berang syuan minta ya tang ini pen pet kibre go on kwai sineru cuma lagi yo kwai kemi ora ban ra sayun kya ban line no dan cycle there best pila light ban tu Pulau Ubin lah tahu tu tentang ngintip ra le shay na marka ne de first time ngin pechara map perlu mentang nila dia benbok kene ka bicycle te mentang nila don ni Pulau Ubin mah ha ini dan gibre besar sini rumah perlok ini subang beda kelar pengat pet perlu ni ding kuai ni ini pynmih pet ni ding kuai ni pet tu ding kuai dan balai ru tai ru balai mah pet ding kuai sini ru kibon ha pe ste tama sene kem jubam ran kuai ki shutong tang ban pen itana mah perlok pet hey entah ya
Ini am. Kita perlu mentang apa yang ni. Amte baik ni jika. Pasti. Basa. Review. Perlu mah. You want us to take photo for you? Oh no, thank you. Thank you. No worries. If you want, we will take for you. No, it's All right. Thank you. Have a nice day, guys. Thank you, guys. So, mentang lah apa yang ni mah. Baik. Oi. Kita perlu mentang lah banyak nak kecat nang ni. Nomor kimsha banyak skill sini mah. Kita mentang lah. Ya chat yang tapi saya ban poi kan ya. Tambah. Sepet bet kena video pin saya ini seklau jong ke Pulau Ubin mah. Ta kita ni berang teru kita nang ya lekai. Kertai yo. Ta perlu sini seklau mah. Ta menangi i kisri ro ki bon ba. Tu kisri berat. Ta the spek perlok peit sini hang ni try tang kasi sejan mesublai ki bon brewa sini ma perlok kasi poya te ki duna the sis sejan sublai da piwan sini pinyo ki dukan ragi play te mata si piya te ki play ragi dukan the tip si shaipat ni lai tang tebra the siong baga pengat mentasi kamna shet bahara dah henreta dah ka shet tem la ya chu dah duk mana la haban pai no siang trai te perlok kumba pi ni te de ka yang ka bai tenat tambah ngam tepat kedai ke Chek Jawa you kata te rumah wish perlok arung gani ke yang jongga dan berorangnya datang syurian teh no perlok mentang apa yang ni mah ini dia view tambah tu Sri dan nanti haban tap kamera spot nomor yo sim mah jangan buat kamera spot mah perlok ngan saya padang lah dalam dan tu Sri perlok tang ni apa yang ni kena cakap apa best bah tu Sri mucim ni so jangan buat kamera tu bah alat tham nak spot lah tak dah tapi orang PI ni kena dia Pulau Ubin mah perlok sini am songkai suan ni sepang PI ni pila i tegi jahat giling ni ki download mah perlok baik PM perlok ni songkai suan ni sepang mah dah busuk kamera ro perlok ni dok kah trik dok kah ini ni kena ni
zoom long tu ma kam dah Kelantan ba sering dah mau tei spy perlok spy jong Singapura ma kita ki pet kini perang kayang perlok ke bahasa deh tenat kini kayang rong spot pet kini kowe kamratia perlu mentang ha banyak nane nak klau pun poistoi ma ta atarai kamda jingai shu nang ne stang to kan nengin poi nang stu ka jingkeng jong duriau itu no swimming no running no bicycle no fishing ma perlok ka jingai tarai ne cha do sini jingkeng Seagrass Lagoon ini pelang terai pynmih skor teh kalentang neki dan ki bala puru dan ki la pendat mai ru pet perlok pi te ke jahan ru dan te ka pling ru dan te teh kene kan duriau tapi di ini ko ka sedang belum ma perlok dalam piwan sini subha bapin ya wanra da ko lecong nambar ko sini ka sedang belum pin la arban di ni mo try kini di kiba pejak ni cekah try teh karpling teh karpling sini man la ka minute pynmih bet perlok nomor bakal ajan ke airport nang ni mah nomor kar kibon gibro bayawan sini ru perlok try dah sini dah shu penhabjar syapong is te try yo bet kido duriau sini do behak mo perlok nomor kibon try kido sini kalau ajelio kene ko omne teh Misha perbangan dan stage po Mumbai misalit ka stage lagi jan duriau ru stage tamaga ka duriau stage ka long ka ba yong ne ka long ka ba green rong jerngam ma perlok te sa India jungi stage Mumbai ka yong ta ka te balai try te bala penjebok than try ta dang ka sa yong ne ka dang long rong jerngam PT kalau awan biang sekwe ka airplane gibon ta perlok airplane sini sini tu perlong slam benwan ru perlok kini ki pareng ru ki wan kai sini ngam tep ki wan na te pynmih ki jhat te ma perlok kita stay kala de take away airplane kala wan kecing at pelum ka duriau ini ka be atakaler pengadap perlok sini dan duriau bet klan ha ta ko umru ani klan ha
ne le jika shong dan pelok ni mah pelok kaliar sini ka be apa ka jor pelak kaliar sini mah pelok pynmih pias ngau tharai kejing jor pelak kaliar sini ka bas ba kejing ngau pengat pelok pynmih seperti jangan gila syuhar dan mah betul ngap ngap favorit dah ini nginyat pelon komto ngin mi na sistema dah jing subak kumne dah yo belian oi ha so tak lah live je salah nu bjem ta dan palai sautam sauduna dan ucang pelok tangin lit phai no marla that kembang ong IP mene kini kipli tang Saturday and Sunday mah sesejan besublai Fred kawan ni ke video ngah kawan ni Hey. Đây phải nè. Đây rồi nè. Ni so ting fresh re wa. Chal ha.
Kilit ng pulis. Hả? Ở sau tâm hả? Lên cho Steve hả? Chân tìm đến phòng, tìm đến rồi. Paralok ini video ini ngip kon nomor ba la de bon chang paralok paralok ta ngin la hai no sha la yin la sam to kala put ke jing chang ngi hả? Lên trong đây.